kraj se upokojio. Tron je ostao upražnjen. Kome će kruna pripasti? Samo osoba čistog srca koja poznaje istoriju svoga naroda može dobiti krunu. Da li znaš ko je bio prvi srpski kralj? Mihajlo Vojslavljević. Ko je bio prvi srpski car? Dušan Silni. Da li znaš koja vladarka je osnovala prvu školu za djevojčice? Jelena Žujska. Koja vladarka je bila najveći ktitor manastiru? Angelina Branković. Ako poznaješ sve srpske vladare i vladarke, možda kruna znanja pripada baš tebi. Prijavi se na sajam Nemanjića i neka nadmetanje počne.